Imana cyane. Tunashukuru Mungu tena sana. Yaturinze mu gicucu cy'urupfu. Alituchunga ndani ya kivuli ya mauti. Ikabikwemereye kwinjira mu bikari byayo. Baria kuingia ndani ya hekalu lake. Iyo Mana nyabwo icubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Sifa katika Yesu Kristo. Imana yatugiriye neza. Mungu atutendea mema. Ibyo twari tudashoboye, yenye sisi hatuwezi, ibyo abakomeye badashoboye, yenye wale wakuu hawezi, Imana yacu irabishoboye. Mungu wetu anaweza. Iyo Mana nihabwe icubahiro. Ule Mungu wetu apewe sifa. Imana yarinze abagenzi, Mungu aliyechunga wasafiri mu rugendo ndani ya safari, nihabwe icubahiro. apewe sifa. Yaturinze mu gihe twajaga Pennsylvania, tuchunga wakati tulienda Pennsylvania, tugarura amahoro, anaturudisha salama. Yarinze bene data dusabe namuze Eugene babyukiye. Alichunga dusabe na ndugu Eugene na wenye walienda kuchukua kule Ohio. Iyo Mana yabikoze. Ule Mungu alifanya hayo. Ijana natwe amajana mazi. Anaenda nasi kwenda na kurudi. Imana nihabwe icubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Turanezerewe cyane rero. Tuna furaha tele kuba turi mu nzu y'Uwiteka. Ona tuko nyumba ya ndani ya nyumba ya Bwana. Yakijije n'abarwayi, aliponya na wagonjwa. Abo bose ni imirimo y'Uwiteka. Ile yote ni kazi ya Bwana. Imirimo y'Uwiteka uwayivuga, wakusema kazi ya Bwana ni myinshi cyane, ni nyingi sana. Nuwadusaba ibiguzi na wakutuomba malipo, ntabwo twabona byo guhereza Imana yacu. Tuwezi pata ya kumupa Mungu wetu. Ahubwo Imana yacu, bali Mungu wetu ibikorera kubuntu bwayo. Anabitenda juu ya neema yake. N'ubuntu bwayo, ni neema yake, n'imbabazi zayo, rehema zake. Niyo mpamvu, niyo sababu kwese iturinda. Zote anatuchunga. Ababi n'abeza, wabaya na wazuri, bose bagirira neza. Wote anatutendea mema. Kuko ibyanditswe biratubwiye ngo maandiko yanatuambia ivubira imvura, anapatia mvua ababi n'abeza, wabaya na wazuri. No kurinda na kuchunga, iraturinda twese. Kuchunga sote. Ariko abanyabwenge n'abana, lakini wenye busara ni wanani? Ni babandi baza gushima Uwiteka. Wale wanakuja kushukuru. Akavuga ati Mwami, wanasema mfalme, wakoze kundinda. Asante kwa kunichunga. Kugira ngo neje azakurinda. Sisi na kesho yake akuchunga. Amen. Amen. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Nihabwe icubahiro. Apewe sifa. Mu by'ukuri turanezerewe cyane. Kwa kweli tunafurahi sana kuba turi imbere z'Imana. Tuko mbele ya Mungu. Kaba turi bazima. Kwa tukingali hai. Nta marira ari hagati yacu. Hakuna machozi katikati yetu. Yarenze tamuriza mu mpanuka y'imodoka. Aliyechunga utamuriza mwili ajali ya gari. Na hakuna hata mtu mmoja alienda hospitali. Iyo Mana ni nziza cyane. Ule Mungu ni mwema sana. Adukwiriye gufatanya na mwene data tamuriza. Naweze kushirikiana ndugu utamuriza. Tugashima Imana yakoze iyo. Nashukuru Mungu alifanya kazi hiyo. Ibyo twari tudashoboye, yenye sisi hatungeweza, yo yabikoze. Yeye alibitenda. Imodoka yakwangirika, gari na hizi haribika, agashaka indi, anatafuta yengine. Ariko iyi gufa ryangiritse, lakini wakati fupa linavunjika, kapyese by'igufa, hakuna chendere shanje ya mfupa. Naho bashiramo icuma, kwa wanatia chuma, to wavuga ni gufa. Hawezi sema ni mfupa. Kibari icuma cyagiye. Kwa ni chuma tu kinaingia ndani ya mtu. Akimana yakoze iyo mirimo. Lakini Mungu alifanya kazi yake tudashoboye. Imana ikabeje. Tudatinze reka duhaguruke dusome amagambo. Tukawe tusimame na kusoma maneno tukeneye kuganiraho uyu munsi. Nataka tuzungumzie siku ya leo. Turasoma Yesaya. Tutasoma Yesaya. Ni ibice 21. Sura 21. Ni umurongo wa 11. Mstari wa 11. Ni wa 12. Yesaya 21. Yesaya 21. Duhere ku murongo wa 10. Kuanzia mstari wa 11. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu katika Yesu Kristo. Ibihanurirwa iduma. Hari umpamagara Abisayiri ati, wa murinzi we ijoro rigezehe? Wa murinzi we ijoro rigezehe? Umurinzi arasubiza ati, bugiye guca kandi bwongere bwire. Nimushaka kubaza nimubaze, nimuhindukirire muze. Amen. Turasenga. Tutaomba. Twongeye kuza imbere zawe Mwami wacu Yesu Kristo. Tuje mu maso yawe
tugushimira kubw'ineza watugiriye waturinze aho twari turyamye aho twari dusa n'abapfuye wabanye natwe niyo mpamvu natwe tuvuze wabwa icubahiro none n'iteka ryose hari abasinziriye ntibabyuka hari abagiye hirya no hino ntibagaruka ariko twebwe tukuzane amashimwe kubw'imirimo myiza watugiriye data habwa icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuje imbere zawe tudakwiriye nakwinginze ngo ukwezeshe amaraso yamenetse ingorogota kuko wavuze ngo ibyaha byacu uzabita mu nyanja yo kwibagirana urongera uravuga ngo ibyaha byacu uzaduhindura duse na sheregi muri iri teraniro twese tugaragare imbere zawe ko turabera mwami garagara hagati yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dore iri jambo risomwe ni inyuguti gusa ariko wowe urashobora kutuvaniramo icyo kurya cy'uyu munsi mwami ngwino rero uterane natwe byose tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen turicara turaganira ijambo rivuga ati kumenya igihe turimo tambua wakati uliomo kumenya igihe tambua wakati turimo ni bakeya cyane wachache sana bamenya icyo gihe wanaye tambua ile wakati igihe cyano wakati wa Nuhu ni bakeya cyane wachache sana bamenye igihe Nowa walitambua yarari wakati wa Nuhu Nowa yahawe ubutumwa Nuhu alipewa ujumbe bwo kuvuga ati imvura izaba kusema mvula itanyesha abwira isi yose anaambia ulimwengu arababwira ati anaambia eti nimuhunge mukimbie imvura izaba mvula itanyesha nimuze kubaka inguni mukuje tujenge safina aho kuhungira bahari ya kuko ejo imvura igiye kuba mvula inatanyesha ni bakeya cyane wachache abandi barabyumvise walibisikia baramusuzuma wanamuzalao baravuga ati Nowa wanasema wasaze ulichaweka Nowa aravuga ati Nowa anasema je Imana yabimbwiye Mungu aniambia Uwiteka yambwiye ko Biblia aniambia kwa imvura izagwa mvula itanyesha kandi yambwiye ko tena aliniambia biriye kwiyubakira inguni tuzahungiramo na kukimbilia ndani abanyabwenge wenye busara baramuhamagara wanamuita umva Nowa sikiliza Nuhu aho kuvana isi yaremwe tangu ulimwengu kuumbiwa nta mvura yari yaba kuna mvula none iyo mvura yuvuga ile mvula unasema iko wapi ngwino urebe kuja uangalie bazana ibyuma by'abanyabwenge chuma za wenye akili barareba wanaangalia imvura ntibayibona mvula wakupata Nowa muri icyo cyuma wakapatia ile chuma bareba muri bya byuma by'abantu chuma ya watu akabura imvura anakosa mvula ariko Nowa lakini Nuhu aravuga ati kuko Imana itabesha Imana ivugisha ukuri yarambwiye ngo imvura izagwa kandi ngiye kwiyubakira inkugi safina Nowa abeshwaho no kwizera anaishi kwa abeshwaho no kumenya ko Imana itabesha aravuga ati ukuri Uwiteka wabimbwiye imvura izagwa Nowa agira ijisho ryo kwizera agira rya rembo ryo kwizera iryo rembo rya gatandatu niryo nsabiye abizera bose iyo udafite iryo rembo ryo kwizera ibyo bazakubwira byose uzavuga ati ni ibiciro ijambo ry'Imana rizavuga uzavuga ati ni ibisanzwe ariko Imana ikugiriye imbabazi ikaguhereza ijisho ryo kwizera ikaguhereza irembo ryo kwizera wavuga ati isi irarangiye nawe wareba karyana ibyo Nowa yareba Nowa yamenye iherezo ry'isi ari kubaka inkugi alikuwa anajenga safina amen amen Imana mwa kino gihe cya Nowa muri wakati ya leo yaduciye inzira atukatia njia iyo nzira yaciye ile njia alikata kuyijamo kuingia ndani keretse warahamagara ila wewe uliitwa keretse waratoranyijwe bali wewe kama ulichochaguliwa muyijamo utaratoranyijwe ukienda bila kuchaguliwa uzayivamo utaitoka ndani bitewe n'iki sababu gani bitewe n'ibyo uzasanga sababu naita kuko muri iyo nzira hari amategeko na amri agenga abo bagenzi na tawala wale wa umugenzi wari wese akwiye kuba afite ibyangombwa iyo udafite icyangombwa
inyuma. wanakurudisha nyuma. Twinjiye mu ndege tuzanga bamanzaga badusaba amavisa, bamanzaga badusaba ibyangombwa. Ntabwo ijuru turukujamo dusaba ngo ufite icyangombwa cy'indodo, kandi icyangombwa cy'indodo nta kindi ni uguhabwa ubutabera. Iyo udafite icyo cyangombwa ntakabuza bila shaka uzagenda. utaenda. Amen. Amen. Dusomye amagambo meza hano. Soma maneno mazuri hapo. N'amagambo arikuvuga ati hariho mpamagara na mwenye ananiita mpamagara ari Sayuni. yeye niita alikuwa Sayuni. Avuga ati Anasema leo wa murinzi we mulinzi. ijoro rigeze. Usiku nafika wapi? Ijoro rigeze wa murinzi we. Wapi? Murazi ko dufite Unajua kama tuna mchungaji. murazi ko tumufite umurinzi wacu n'umwuka wera. Amen. Umwuka wera uturinda. Kandi umwuka wera utubwira Anatuambia kwenye wakati unafika. akoresheje baki Anatumikisha wanani? akoresheje abakozi. Akitumikisha watumishi wa Amen. Amen. Iyo umwuka wera gutumye Roho Mtakatifu akakubwira igihe kirarangiye, wakati naisha. ubugingo bwawe butware gucana buki. Hivi na hivi. Amen. Ngo niyo murinzi bari Ndiye mchungaji Mungu anakutumia. Israeli yari ifite igipangu. Ilikuwa na kipangu. Ico gipangu abantu bari batuye mu ndani, Wanaishi ariko kwirembo lakini kwa mlango habagaho umurinzi. ilikuwa mchungaji. Uwo murinzi Ule mchungaji wabona hejuru y'abantu, juu ya wengine. tamuntu Hakuna mtu washoboraga kumurwanya. angeweza Iyo igihugu cyategwa nchi ilikuwa inashambuliwa. niwe babaza, Yeye alikuwa anauliza. niwe babazaga, Yeye walikuwa nauliza. bakamubaza ati Wanamuuliza abandi binjiye mu gihugu huyu waliingia Igihe ulikuwa wapi? muzabaza n'abasirikare. Muulize na majeshi. Inkambi y'abasirikare Kampi ya majeshi barubaka, anajenga. ariko iyo bubatse Lakini kama anajenga bafite icyo bita umunara wanaita mnara muremure mrefu sana wo kureba hirya mbali. nari hari igitero cyawe. Kama kuna shambulio, Iyo igitero kigiye kama shambulio inakuja, umurinzi aravuga ati mtu anasema hivi, yemwe da nitegure. Naona kuna vitu inakuja tena, ile vitu naangalia kamata silaha sasa linasababisha wale majeshi kwa ndani wanajiandaa haraka haraka. Umwuka wera mwakino jara wakati anasema wakati aratubwira ko nta yandi mafaranga nta kindi gihe dufite aho ku isi ahubwo igihe tugezemo ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo kwitegura, ni igihe cyo kugaruka ku Bwana wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu ndararikira mu muntu wese itaandika kila yeyote udakina na kano gahe gato bila kucheza na hii muda kidogo tunayo. n'agahe gato. Muda kidogo. Umurinzi aratubwiye ati Mchungaji anatuambia hivi, bugiye guca kandi bwongere bwabuye. Mwene data Frank baravuga ati Frank anatuambia eti ubu turi mu gicuku, tuko ndani ya usiku. turi nijoro, turi nijoro. Icyo gicuku dushobora kukibona uri mu muriro, dushobora kukibona uri mu isi. Ahubwo bisaba ngo uve mu isi, bisaba ngo uve mu mubiri uje mu mwuka, ubone umenye ko turi mu gicuku. Kama kwa wakati wa usiku. Amen. Amen. Ugiye guca Unataka kucha kandi mwongere tena uingie. Frank avuga ati Frank anasema eti kuri bamwe, kwa wamoja, kuri bamwe kwa watu wamoja bugiye guca, unataka kwa mchana kuri bamwe kwa watu wamoja ni igitondo cyiza ni asubuhi ya alfajiri cy'amahoro, ya salama, ni igitondo cy'umunezero, alfajiri ya ni igitondo cy'ubwiza, ni igitondo cy'umugisha. Ariko ku bandi kwa wengine ni ijoro, ni usiku, ijoro ry'umubabaro, usiku ya huzuni. Amen. Amen. Hano hari ibintu bibiri Hapa kuna vitu viwili shaka musobanukirwe. nataka muvielewe. Umurinzi aravuze ati Muuliza anasema eti bugiye guca. unataka kuwa mchana. Iyo bukeye Ukikuwa mchana yaboneka igitondo. unapatikana asubuhi. Amen. Amen. Iyo bukeye Ukikuwa mchana haboneka igitondo, unapatikana asubuhi. kuko haboneka igitondo Unapatikana asubuhi hakongera hakaboneka ijoro. na kunapatikana usiku. Amen. Amen. Ariko mu hagati Lakini katikati harimo igitondo cy'umunezero. tunakuwa kabisa asubuhi. Jya muri iyi sanda barayikira Sana wale kugira ngo muzaboneke
muri icyo gitondo cy'umunezero, muri icyo gitondo cy'umunezero, abazakijamo ni abana b'Imana, abazakijamo ni wa mugeni watoranye. Muri icyo gitondo cy'umunezero ndabararikira ngo umuntu wese agira umuhati wo kuzaboneka muri icyo gitondo. Amen. Bugiye gucya bwongere tena mwingie. Umurinzi hari umpamagara Arisayeli ati Namanyana niita kwa Saheli. Wa murinzi we, ijoro rigeze. Murinzi, usiku unafika wapi? Ijoro rigeze, wa murinzi unafika wapi? Umurinzi arasubiza ati bugiye guca kandi bwongere. Murinzi akasema unataka kwa mchana tena bukuye usiku. Bugiye guca. Nataka kwa mchana bwongere bwiye. Tena bukuye usiku. Igitondo cyiza cy'umunezero. Asubuhi njema ya furaha. Igitondo cyiza cy'umunezero. Asubuhi njema ya baraka. Kuboneka hano. Natapatikana mbele hapo. Icyo gitondo. Ile asubuhi. Umugeni uzabukire. Bibi harusi atakuwa ndani. Atakuwa pamoja na bari kunywa vino. Atakuwa nakunywa mvinyo. Bari kurya bya bibyibushe. Kula bile bya mnono. Muri icyo gitondo. Mbele asubuhi. Bibiliya yatubwiye ngo biratuambia eti tazuba rizavayo. Unajua tazuba umuvumo guzabayo. Ahubwo kizaba ari igitondo cyiza. Ndetse nta nijoro rizabayo. Ariko ku bazaba basigaye hano batakuwa nabakia hapa. Bazaba bafite agahinda. Batakuwa na huzuni. Kuki tuvuge ngo nini tunasema eti umugeni nagenda bibi harusi akienda ibyabo bizaboneka hano. Pigo zitapatikana ulimwengu hapa. Nuko ni kwa kuwa nta mukwe, hakuna bwana harusi nishima ko umugeni we yababara. Anaweza furaha bibi harusi wake. Amen. Amen. Uno tubabara ni buke. Tunahuzunika ni kidogo. Nukuonja ni duke. Kugira ngo tumenye ko turi mwisi. Kama tuko ulimwengu. Ariko nitumara kuva hano umugeni akazamu. Bibi harusi akanyakua. Itorero likazamu. Ibyago bizaboneka. Bizaba birushaho. Kwanza hivi. Bibiliya yatubwiye. Bibiliya yatuambia izuba rizigira hafi. Jua litakaribia karibu. Rizakubita abantu. Litapiga abantu. Ndetse bavuga ati ese wa mana we watuyojeje iki? Tunafia nini? Bene data. Watu bashiki banyu. Wadada. Ararikira ati nawalikia eti nitegure ujiandae igitondo cy'umugisha. Asubuhi ya baraka. Umurinzi arasubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwije. Nimushaka kubaza nimuze, muhindukire muze. Amen. Ijambo dushaka kuganira, neno tunataka kuzungumzia kumenya igihe, kutambua wakati. Iyo utazi igihe, kama wewe haujui wakati, iyo utazi igihe, kama haujui wakati, bakwita kuri kimana, wanakuita wewe uko Mungu. Iyo utazi igihe, kama haujui wakati, bakwita kudafite ubwenge, una akili. Iyo utamenya igihe ugezeho, iyo utamenya igihe cy'urimo, haujui wakati uko ndani, nta bwenge ufite, unakuwa na una akili. Kuko buri kintu cyose kitu chote ubifata nk'uko ushaka, na bikamata vile unapenda. Ariko wa muntu uzi igihe, lakini mtu anajua wakati, ubona ko unaona ya kwamba agenda ameze neza, anatembea kwa vizuri ndani ya utaratibu. Muzarebe umukobwa, angalie binti. Iyo umukobwa amaje gukura, kama msichana ageze igihe kirambagizwa, wakati wa kuposo, hari byata, kuna vyenye anatupa, hari byareka, kuna vyenye anaacha, hari byo yibagira, kuna vyenye anasahau, akabita inyuma, anatupa nyuma. Kukageze igihe, kwa kuwa nafika wakati cy'umusore wa muguza kumubwira ati anakuja kumwambia eti ese wambere umufasha, hawezi kuwa msaidizi wangu. Amen. Amen. Umukobwa ukuze, msichana mwenye na kumenya ko ejo nabe yarambara gushite mugeza para jibu ya kufika hapa, unaona ajani hasi akambara anavaa bya bindi vile akabisigira akabiachia wadogo zake, akaja byivana na kwa na bivua ndani akabihereza wadogo zake. Kwa nini? Anajua wakati iko ndani, yamenye igihe cyo, hari igihe kuna wakati cyo gushaka ya kutafuta, ko hari agasore na vijana kamugeraho kumfikia akamurambagiza. Niyo mpamvu mbona atari mwebwe, natupa mmoja ukari kwegereza kwa karibia cyo kubaka wakati wa kujenga nyumba wake. Amen. Amen. Nabwo ndabinginga no nasi ninawasihi leo tumenye igihe turimo,
tutambue wakati tunamo. Frere Branham aravuga ati Ndugu Branham anasema eti ushaka kumenya igihe nataka kujua wakati cyo mu mwuka wa kiroho, ushaka kumenya igihe aho itorero rigeze kanisa nafika, hari ikintu kigaragaza kuna kitu tunaona kwenye wakati nafika. Mwayo nosi ya none Mwiri mwengu wa leo hari ibintu bitwereka na vitu natuonesha kugira ngo tumenye igihe. Usudi tuelewe wakati. Iyo ushaka kumenya ziba isazi zingahe inakuwa saa ngapi? ureba ku isaha. Kwa saa. Washaka kumenya itariki zingahe ukarerera kuri kalendari. Kwa kalenda. Iyo ni mu mubiri. Washaka kumenya igihe kigeze cy'umuntu wakati wa kiroho nafika. Isaha yacu ni Israeli. Israeli niyo saha yacu. Niyo tureberaho tukamenya ngo isaha irageze. Amen. Amen. Mbese wa murinzi we ijoro rigeze siku nafika wapi? Umubwiriza waravuga ati, mhubiri anasema ati buri kintu cyose, kila kitu chochote cyagenewe igihe, kina wakati wake. Hari igihe cyo kuvuka, na wakati wa kuzaliwa, hari igihe cyo guhamba, wakati wa kuzaliwa, hari igihe cyo kubira, wakati wa kuba, hari igihe cy'ihinga, hari igihe cyo kubagara, hari igihe cy'isarura. Buri kintu cyose Imana yakigeneye igihe. Mungu alijifanyia wakati wake. Nta muntu ushobora kubihindura kuko Imana yabigeneye. Ahubwo buri kimwe cyose Imana yagishizeho, ishyiraho n'igihe cyacu. Asheri afite igihe cyo kuvuga, afite n'igihe cyo guceceka. Buri umwe wese afite igihe cye, ana wakati wake. Amen. Buri umwe wese kila mtu yote afite igihe cye, ana wakati wake. Hari igihe cy'umunezero, hari n'igihe cy'ibyago, hari igihe cy'ibyago cy'agahinda, hari n'igihe cyo kunezerwa. Buri kimwe cyose gifite igihe. Nanjye ndababwira ati mumenye igihe turimo. Iki gihe turimo hari igihe cyo kongera gukina, sio wakati wa mchezo tena, ahubwo ni igihe bali ni wakati kwiyambura imyenda, cyo kwiyambura imyambaro mibi, cyo kwiyambura imirimo ya kamere, cyo kwiyambura ibyangwa n'Uwiteka, tukambara umuntu mushaka, tukambara umutima musha, tukambara umwuka wera. Amen. Amen. Nicyo gihe tugezemo, ndio wakati tunafika ndani, kugira ngo itorero ligarure, usudi kanisa lirudishiwe. Ni lazima habe harimo hakuwe gahunda y'Imana, utaratibu wa Mungu, habe harimo hakuwe ndani abatinya icyaha, watu wa kuogopa. Ariko muri iyi minsi, lakini mwisi masiku abantu basigaye bataratinya icyaha, watu hawakingana kuogopa dhambi. Kwa njia nini? Nicyo gihe turimo, ni wakati tunafika ndani, mitima yabo, moyo yao yamaje kuba kihebwe, ilishakuwa kabisa kama ni jiwe. Amen. Amen. Tuganira kumenya igihe, tunazungumzia kuelewa wakati. Luka tuganira kumenya igihe, tunazungumzia kutambua wakati. Luka 16. Luka 16. Igihe ni cyiza cyane. Kujua wakati ni vizuri sana. Kama hujua wakati, Iyo utazi igihe, kama hujua wakati, usigara inyuma. unabakia nyuma. N'umuhinzi Na mulimaji amenya igihe, anajua wakati. iyo umuhinzi atamenya igihe, Kama ule mulimaji ajua wakati, iyo umuhinzi atamenya igihe, kama ule mulimaji ajua wakati, ahinga ibya nyuma, anapanda vya mwisho bigahomba. na tena anakuwa na Ariko umuhinzi umenya igihe, mulimaji mwenye anajua akamenya ati kino ni igihe cyo guhinga, wakati wa kulima. umva ubona ko Sikiliza, ahinga afite umwete, yuko na bidii. Amen. Amen. Uwo muhinzi umenya igihe, Ule mulimaji mwenye anatambua wakati, ahinga afite umwete, analima yuko na bidii. ahinga afite umwete, Analima tena. ariko wao ndutazi igihe, lakini ule mwenye ajua wakati, wao dusanga yejeje ule ibyanyuma, kukutana na kumalisha vya mwisho yahombye, yenye
kuko atamenye igihe. Yeye hakutambua wakati. Tuyamenye igihe. Hakuelewa wakati. Tuyamenye igihe. Hakujua wakati. Umuntu wese umenye igihe. Kila mtu yote mwenye kutambua wakati. Usarura ibitunganye. Niwe usarura ibitunganye. Anaongola ni Matayo mumbabarire. Matayo mwenye igice 10 na ibice 16. Kumve ibyo umwami yavuze. Kile yenye mfalme alisema. Matayo 16. Matayo 16. Umurongo wa mbere turageze ku Bafarisayo. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati iyo bugorobye muravuga muti hararamuka umuco kuko ijuru ritukura, no mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa, ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Umuntu aramenya kugenzura ibintu byose. Anajua kuchunguza vitu yote. Aramenya kureba ati iri zuba uko ritukura kwa jekundu ni umuco, ni nuru. Aramenya kureba ibicu uko ibicu bisa n'umukara imvura yenda kugwa. Ariko wamubaza none tugiye zirasazi birahe mu ndani ese tugeze ryari mu buryo bw'umuntu. Akubwira ati ibyo tumbizi. Yesu abwiye abafarisayo mu gihe bari baje kumubwira kwereka ikimenyetso kiva ku Mana ngo bari kumugerageza, walikuwa wanamjaribu. Yesu arababwiye mwebwe muri abafarisayo, mwebwe muzi kugenzura ibihe wakati mukamenya ngo harabyuka umuco, mukamenya ati harabyuka imvura umuvumbi, ariko munaniwe. Lakini mnashindwa kugenzura ibihe, kuchunguza nyakati, kugenzura n'ibimenyetso by'ubusa na ishara za nyakati. Murabinaniwe, munabishindwa. Mwakinogeje na wakati umuntu ananiwe kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Ishara ya wakati. Wamubwira ati bino tuguha amadolari, wamubwira ati turaguha amazu meza, aragenda ari kwiruka. Ariko wamubwira ati Yesu araje, urabona ndakozwe, urabona ntabwo wagira kuko ni bisanzwe. Tumaze imyaka myinshi tuyumva, yararenze kabisa bitupitia. Ubu ngubu sasa dusabaze kugenzura. Sababu anajua kuchunguza business, anaangalia, azi kugenzura uko bigenda neza, anatembea vizuri. Buri umwe wese aragenzura, anachunguza. ariko tunaniwe kugenzura umwuka wacu, kuchunguza, tunaniwe kugenzura ibiri mu mitima yacu. Turabinaniwe. Kubera iki? Biranditswe ngo mu minsi y'imperuka bizaba ari ibihe bigoye, bizaba ari ibihe biruhije. Abantu bazaba bikunda, birarira, ari indashima, bangana, bishimira ibibanezeza aho kumva ukuri, bila kusikia ukweli. Niyo mitima y'abantu dufite, niyo mitima y'abantu turimo, niyo si turimo. Umuntu yanga wamubwira ibyiza, anakatara mwambie mazuri. Umuntu wayanga wamubwira ibyerekeye ya kuelekea maisha yake. Ndigenga, nitajitawala. Mimi najitawala. Njenga ubuzima bwanjye, mimi natawala ubuzima wangu au maisha yangu. Laodicea. Demokrasi ni kabisa ni ubwigenge kujitawala. Ariko se umwana w'Imana arigenge, lakini Mungu anajitawala. Umwana w'Imana
ry'Imana, ijambo ry'Imana riramugenga. Ijambo ry'Imana niryo ritugenga kwese. Reka ndababwira, sinshobora kuyobora urugo rwanjye binyuranye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwiye ati kunda umugore wawe. Ngomba gukunda umugore wawe. Ijambo ry'Imana ribwiye umugore ati ubaha umutware wawe n'umugore nawe ubaha umutware. Naye anashurutishwa kupenda mtawala wake. Mwene data, kubera icyo wakoze ki? Kwa nini unafanya hivi? Ariko mwebwe, lakini yari kimushaka kwinjira muri vipi y'umuntu. Ingia mambo na binafsi ya mtu. Ibyo si birabareba. Bile binabaangalia. Ibibareba nibyo mu kanisa. Binabaangalia. Ibyo mu rugo rwanje ko bibareba. Nyumba yangu yaangalia. Izaba ari ingorane ikomeye. Itakuwa ni shida kubwa mu gihe tuzagira imitima imeze tutakuwa na mioyo kama hiyo. Kandi itorero tena kanisa lihera mu rugo, linaanzia nyumba. Itorero lihera mu ngo zacu. Aho ngaho ingo zacu niziba neza, abana bacu bakubaha Uwiteka, niko tuzagira itorero tutakuwa na kanisa kabisa leo hai. Abana banje nibabona ukuntu kubanye nanjye n'amahoro, bazatuma bavuga ati Imana ya papa kumbe ni Imana nzungu ya baba kumbe ni Mungu aliye hai. Ariko nizahora ndukurana n'amahoro, ndukurana n'amahoro, n'abana bazavuga ati tunasema eti baba kumbe bene data bashiki bacu, wandugu wadada zangu, igihe tugezemo, wakati tunafika ndani, igihe cyo kwitegura, wakati wa kujiandalia kugaruka kurudia mfalme wetu. Tari igihe si wakati cyo kurwana, wa kugombana, ahubwo twadukwiriye kugenzura ibimenyetso by'ibihe aho bigeze. Ese iki gihe ni igihe gani? Iki gihe tugezemo ni igihe cyo kuba umwe na mwene data. Igihe tugezemo ni igihe cyo kuba umwe n'umugore wawe. Igihe tugezemo ni igihe cyo kuvugana ukuri. Amen. Kunywa amaraje kandi azajana wa wundi witeguye gusa, wa wundi ufite umwuka wera n'umubone uzagenda. Umwuka wera Roho Mtakatifu ameze nk'inuma, yiko kama febra n'amatubwira. Umwuka wera ntaturana n'icyaha. Umwuka wera nticara mu mutima w'icyaha, ahubwo umwuka wera yicara mu mutima w'umukiranutsi. ndani ya roho ya mwenye. Amen. Umwuka wera yicara mu mutima ya ule mtu utinya ijambo ry'Imana, anaogopa neno la Mungu. Niyo mpamvu ndio sababu uzabona eglise, zaona kanisa ifite imbeho, yiko na habari, ijambo ry'Imana rivugwa, Mungu akirihubiri, ukabona itari gutera intambwe, wapiga hatua, bafite muri bo ndani yao ibintu bituma imbaraga z'Imana zitaboneka. Ipatikani. Ndashaka kwasubira, nataka niparudie vizuri. kubera iki itorero ridatera? Kwa nini kanisa alipiga hatua? Kubera iki impano zitagaragara? Kwa nini karama Kubera iki gukiza abarwayi bitagaragara? kuponya wagonjwa Kubera iki impano zitagaragara? kutabira kupatikana? Ni kwa kuwa imitima y'abari mu itorero ikomeye cyane, kinatinya ijambo ry'Imana, kinatinya Imana. Buri umwe wese akora ibyo yishaka, anafanya yenye anataka, ariko mureke mbabwire, lakini mwache niwaambie, iyo uzatinya icyaha, wewe ukiogopa sana, ugatinya icyaha, unaogopa sana, uzareba amavuta y'Imana izawe. angalia mafuta Mungu atakwambia iyo umuntu ari gutinya icyaha, wagera mu cyaha ugatinya, ukakihana, uhabwa imbaraga zikomeye cyane. Ariko genda usambana, lakini wakati tunashalati bakubwire ngo wasambana, nakwambia unashalati. Hapana, hapana. kubera iki Adamu na Eva, Adamu na Hawa muri Edeni bahunze, ndani ya Edeni walimkimbia Bwana. iyo umuntu yakoze icyaha, Mtu akifanya dhambi anaenda mbali na Mungu. icyo cyo cyonyine Kile tu nicyo kigutandukanya, kitakutenganisha na Mungu. iyo wakoze icyaha, Ukifanya dhambi naho wasanga n'ingaruka, ingawa uombe Imana mnagani Mungu anakupatia mgongo, usigara unabakia umeze nk'ivoko, kama kumbe waraje kera. kumbe wewe ulishaisha zamani. Niyo mpamvu Ndio sababu hili
tunastahili kugenzura imirimo kuchunguza biliko ndani ya mioyo yetu. Imana ikeneye gukorana nawe. Mungu anastahili anataka kugarura. Mungu anataka kurudisha byakera ya zamani. Imana ikeneye kubigarura. Ariko irabishira mu mitima y'abandi. Irabihereza abandi. Irabihereza abakiranutsi. Irabihereza abandi. Irabihereza ryake. Imana irakeneye. Mungu anataka. Nuko Imana yadusezeranyije. Kwa Mungu alituahidia imvura ya nyuma. Imvura ya mwisho. Imvura ya nyuma. Kandi iyo mvura ya nyuma izagwira biteguye. Iyo mvura ya nyuma izagwira abakiranutsi. Wenye haki. Amen. Mvula ya mwisho igomba kugwa, inaweza kunyesha, ni gicucu na kigakiza abarwayi, kinaokoa wagonjwa. Bakaza n'ibitambaro tukabisengera, ukagenda ukakimurambikaho agakira. Iyo mvura ya nyuma niyo abisi bazabona, maze bavuga ati iyo mvura ya mwisho izagwira ujya n'ijambo harusi wa neno. Iyo mvura ya mwisho igiye kugwa, igiye kugwa, izabariye kuvanaho kutoa. Mungu ashukuriwe. Iyo mvura ya mwisho inatanyesha. Iyo mvura ya nyuma, ile mvura ya mwisho izabariye kuvanaho, itakuwa ni ya kuondoa, ndio wana ya kupangusa. Murazi Isaka, unajua mtama kapi inakuwa na ile makapi inkumbi, ile makapi. Iyo mvura ile mvura ya mwisho inatanyesha, itakuwa kutupangusa, kuvana inkumbi, kutoa zile makapi zikavamo, zinatoka. Imvura ya mwisho inatanyesha. Uzaza mu itorero, utakuja ndani ya kanisa, nugeramo, ukifika ndani ibyaho byose birangiye, yako yote binaendelea, uzagira imbaraga yo kuza utari gutinya. Na uko naogopa. Iyo Ananiya Safira babimenya, ikaba biramenyekana, tubarimo babitegura mbere w'Igihe. Ariko none uza mu itorero, ukisha mu itorero kugira ngo umenye ko uri umukristo, ariko ufite ibyo wahaye. Kubera iki? Kubera Asheri atarabona, kubera Ijoro atarabimenya, kubera atarabimenya, reka nanjye ndiende ukule. Ukaza ukenyereye kunakuja wewe kumpigi, ukenyereye ku karozi, kwa ulosi. Abadiyakoni nibasinzira ariko icyo gihe uzinjira mu itorero zakumenyekeza. Iyo mvura ya nyuma ile mvura ya mwisho tunahitaji. Kandi ijambo rivuga kumenya kutambua ibihe, wakati tugeze mu gihe ki, nafika mu nyakati gani, igihe cyo kwitegura, nyakati ya kujiandaa, igihe cyo gukemura ibibazo byacu, igihe cyo kwiyunga, igihe cyo kumwe, igihe cyo kurwanira hamwe, kandi igihe cyo kutanzura, wakati cyo kuba umwe na mmoja na ndugu ni igihe cyo kuba umwe na mushiki wanjye, ni igihe cyo gukunda dusabe, ni igihe cyo kwangana, ni igihe cyo gukundana, kawera genda kwinjira mu itorero, ndani ya kanisa. Amen. kawera niyinjira, Roho Mtakatifu akiingia, imbaraga ikinjira, nguvu ikiingia, tuzamenya ibyawe, tutajua mambo yako, tuzamenya ko wari uri indyarya, weshaga mukurikirana Imana, ntabwo wakurikirana Imana, au ulikuwa unafuata Mungu. bene data wa ndugu, bisaba kwitegura, binaomba tujiandae. iyo mvura igiye, ile mvula inatanyesha, iyo mvura ile mvula izaza yo kuvanaho itakuja na kutoa makapi yote, mchafu wote bose, torero kanisa izasigara irye, itabakia ni takatifu, ari irye, iko takatifu. ujajuvari utakuwa unatokea pale, bamaje kumuhamagara wakisha kuita zamani, bakugire wakwambie eti wewe edo waraye kumwe inzoga, wewe ulilala na kunywa pombe, nonje gutera, sasa unakuja kusanyika wewe mwene data edo waraye urugusara, unasharati, nonje gutera, sasa unakuja kukanisa mwene data ndugu, waraye urugukubita umugore wawe, mke wako, nonje gutera, unakuja kusanyika, ibyo bigiye kuza, bile vinataka kuja. Amen.
vuba haraka bigiye kuza bitakuja tuzabimenya kandi umuntu wari we wese ushaka kuja mu akwiriye kwitegura ukareka ya mirimo mibi ya kamere yose ukimana yaradusezeranyije zabahumuka musha bahana umutima musha imana ishaka kwicara mu Mungu anataka ikae ndani ya uzima wetu. Amen. Amen. Imana ishaka anataka ikae ndani yetu. Ishaka gukorana natwe kutenda pamoja nasi. Imana Mungu irakwingingira none anakusi leo duhinduke tubadilike dushaka ubwami bw'Imana tutafute ufalme wa Mungu na ibindi byose bali yengine yote tutaongezewa ariko muri iyi minsi aho dushaka ubwami bw'Imana twirukanka ku madolari menshi kica amateraniro n'amadolari amadolari nibwo gabaye pesa tunakuwa ariko Yesu yaravuze lakini Yesu alisema eti manze mwashaka ubwami bw'Ijuru ibindi byose bizabyongezewa umuntu ushaka ubwami bw'Ijuru ntazasonza umuntu ushaka kugira umutima musha ntazagira inzara Imana izamuta atamshughulikia. Amen. Dawidi wavuga ngo Dawidi aravuga ati dore ndashaje imvi zanjye zirayuye Warumi ni igihe cyo kwiyambura imirimo ya kamere ni igihe cyo kwiyambura umurimo w'umuntu wa kera kabisa kaza mtu wa zamani tunavaa mtu turazamurwa ni wa wundi wahindutse ni wa wundi wahindutse yule mwenye shabadilika. Abaroma 13 Warumi 13 hari kuvuga ati nasema umurongo wa 11 mstari wa 11 hari kuvuga ati nuko mugenze mutya kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye rwose dore agakiza kacu karakwegera agakiza kacu karakwegera wokovu yetu tukabia. Amen. Amen. Agakiza kacu wokovu wetu natukaribia nuko muje mugenza mutya kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye rwose dore agakiza kacu karakwegereye kuruta igihe kwizere ijoro rirakuze usiku unakomaa ijoro rirakuze usiku unakomaa unataka mchana ijoro rirakuze ubu turi mu gicuku ubu hari umubabaro ubu hari agahinda ariko mu gitondo ugiye guca kuri gitondo cy'umunezero. Amen. Ijoro rirakuze ugenda guca ubuzima bukabara ariko ejo unaamka na furaha. hari igihe tuzirwana mu barahira gomeje hari igihe tuzirwana ariko ntituzarera hari igihe tuzarera hano ariko ntituzarira barahira gomeje irasezeranije izabisohoza Imana yacu tuhorera imaso kujana. Amen. Ijuru n'isi bizashira byose bizashira ariko ijambo ryacu rizavana. Amen. Ijoro rirakuze Usiku inakomaa burenda guca utakuwa mchana. numve hano itegeko Usikie hapa sheria twiyambure sasa tujivue nuko twiyambure imirimo y'umwijima tuvae silaha za nuru. Amen. Nuko twiyambure ya mirimo dukorera mu mwijima aho uwera batari kukureba
aho usanganira abatari kukureba, aho ukorera ibizira abatari kukureba, ibyo byose tuyiyambure. Amen. Ngo twiyambure imirimo y'umwisha, twambara intwaro z'umwuka. Amen. Twambara intwaro z'umwuka, kwizera, gukiranuka, ingeso nziza, amahoro, ibyishimo, ibyo ngibyo nibyo dukeneye. Amen. Twambara intwaro z'umwuka, tugendane ingeso nziza. Amen. Tugendane ingeso nziza, tugendane ingeso nziza, tabia nzuri. Kama anatembea ndani ya nuru, tugendane ingeso nziza, tembea tabia nzuri. Kama anatembea ndani ya nuru, tusikuwe na mazungumzo mabaya. Tutagira ibiganiro bibi, tusikuwe na mazungumzo mabaya. Ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya. Ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya. Hari ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya. Wewe na mwene so, wewe na ndugu musangiye urugendo, changia safari. Wewe na mushiki wawe na dada yako musangiye urugendo, changia safari. Ukajinama na shauri ya kufanyisia ndugu yako vibaya. Ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya. Kwiyambura ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya. Hari ibiganiro bibi na mazungumzo mabaya. Birahari ibiganiro byo kwangisha mwene so, mwene so bakamwanga, ibiganiro byawe ya mazungumzo yako mabaya. Mwene so bakamuvuga nabi, ariwe wahamagaye. Kwiyambure ibiganiro bibi, mazungumzo mabaya. Amen. Kwiyambure ibiganiro, tusifue mazungumzo mabaya. Tudasinda, tusilewe, tusilewe. Inzoga bavuze hano, pombe anasema hapa, zazi mugenda mukagura hariya hirya, zile mnaenda mnauza pale nje. Tudasinda, tusilewe, tusikuwe walevi. Tudasinda, tusilewe. Tudasindichi, tusilewe nini? Tudasinda inzoga, tusilewe pombe. Tudasinda, tusilewe. Tudasambana, tusishalati. Tudasambana, tusishalati. Tamwana w'Imana rukwiye kubarwaisha cyo tusambana. Anaweza kuwa na nia kwenda kushalati. Bakaba batinya kugutuma, tabanatinga gutuma dusariwa waje. Kuko nzidusaba ko n'ubusamba. Hakuba tinituma dusariwa waje. Ndasanga yakoze mu mahoro. Arishaka bazachokoza. Tudasambana. Fanya ushalati. Sinjubivuze. Tudasambana. Usifanye ushalati. Ahubwo kwiringirane. Wakundo gwakera. Wakwiringirane gwakera. Kiringira ko unatumania kwamba hii najeri waje. Hii akifika kwangu nitakutana ni salama. Atakuwaganiye mahoro. Bila kuchokoza mahoro. Ariko ngumu. Lakini sasa afure wandugu utinya kugera kwa Venus. Kufika kwa Venus. Venus niyumva naje kufika kwake. Atasema haya Asheri fika kwangu. Jambo akakutana mke wangu acha kuchokoza. Sasa Mungu atakuja katikati yetu. Alimibizira. Na kuna chukizo. Ahubwo ikigezweho no. Barashaka kule. Nuko twakwiringira. Nikutumainia. Kwiringira Sherani. Kujabazi waje. Nawe ndahaje. Ni kweli sipo. Nawe ndahaje. Amenye ko Sherani na wewe waje. Ndajara yana amahoro. Ndajara yo mahoro nzira. Sherani. Jira tena toka. Yakiziko ni mwene data. Na kibazo. Sema mahoro. Yageze hano arifika hapa. Akumpokea. Unasema eti natetu turi nikapiga chakula. Naona namsijezi tena hadi kidogo hapa. Ngira dada imani leo. Dada makubariki. Chela
message cyuzi ntabwo tuyigiraga twazigiraga yaramukagariye we zamani hakukuwa na tukia ukakalala na wabazojera pia tuchangie sanga mu rugo nikutane kunyumba cyangwa mubwira ati jera mbona sizeka genda madama kaguhende madama kupatia lakini sasa berengera na byarashite tumayeniana kisho baraka izo baraka zatangiye umufurere yageraga mu rugo nduko alikuwa anafika kunyumba yasanga umusera ari we na dada yuko peke yake umusera ari kuririmba nduko iko naimba ameze neza ana umufurere yava no mu rugo nakabiri nduko akata kunyumba anawe miguu ariko muntu lakini sasa bakiniona ninamosha miguu atasema je wadada unajua kunawisha miguu mbona neno la Mungu ile mnaijua lakini sasa Bwana alikwambia mke ninawisha miguu utasema mikono yako ilisha katika wewe ukajinawisha hapana ndani ya neno la Mungu hakuna kupumzika yote inaweza kurudia ndugu afike kwako usimujie kwa mashaka utumainie nadhani hamkuwa mmewaona Mungu wetu apewe sifa. Walipobatiziwa wakawaweka mikono kusudi nao wapewe Roho Mtakatifu. Kubatiziwa ni maandiko na tena kuwanyoshea mikono nayo ni maandiko pia kusudi wapate kupokea Roho Mtakatifu. Petro naye akasema hivi, sasa mbona wamepokea Bwana wetu? Ni nini itawakosesha kupewa Roho Mtakatifu? Nini itawakosesha kubatiziwa? Walipobatiziwa, Roho Mtakatifu akaja juu yao kama vile mara ya kwanza. Naomba watumishi wa Mungu tena waombee kusudi wapate kupewa Roho Mtakatifu. Hata Yesu aje leo, hata aje leo na bado hawajaombewa, hakuna kitakacho kosesha kunyakuliwa. Watumishi wa Mungu wakaribie.
weka kimo juu ya maombi na tena itatuaga kusudi Mungu atulinde wiki yote. Sisi sote tutaomba, baadaye ndugu Jonas ataomba. Mwami wacu Yesu Kristo, ibyo ukora birahenze cyane, ntacyo twashobora kukuriha, nta nicyo twaguha uretse kuvuga ngo uragahora ku ngoma. Aya masaha udukoreye ibintu bitangaje, twifatanije n'ijuru, twifatanije n'ibiremwa, twifatanije n'abaserafi n'abakerubi, twifatanije n'ibizima bimwe kuvuga ngo Yesu aragahora ku ngoma. Uyu murimo ni uw'Umwuka Wera. Uyu murimo ntabwo ari uwa frere runaka, ahubwo uyu murimo ni umurimo wa Senyeri. Nanjye nkurikije ibibaye tugukomeye amashyi. Mu minsi y'uburyo abantu bari gucuragira babuze hirya no hino, bari guhitamo bagahitamo nabi, ibihe nabyo byabarenganye, ntibari bamenye aho igihe kigeze. Ariko ngushimiye cyane mw'ibi bihe yuko wampamagaye, ugahamagara na mwene data, ugahamagara na mushiki wanjye, ukabahamagaye n'aba bagenzi muri batanu. Izina ryawe nirishimwe. Wa Mana we, tubabatirishije amazi, bisobanurwa ngo za ngeso zabo za kera bigereranya ngo zirahambwe, noneho bakiva mu mazi bakizuka, tugize ngo bazukane imibereho mishya. Haleluya! Mw'iyi minsi y'abakobwa bananiranye, mw'iyi minsi y'abagabo bananiranye, mw'iyi minsi y'abasore bananiranye, iyo Mana bizeye ibabere dereva, ibabere umwishingizi, ibakomeze mu rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Baguhisemo nawe bahitemo, barakwemeye nawe bemere. Haleluya! Kugira ngo imbaraga wahaye abandi nawe uzibahereze. Tubasabiye Umwuka Wera, turambitseho ibiganza kugira ngo Umwuka Wera twatwike kamere, akongore kamere, bya bintu byose bakoze mu rujijo, kutamenya byose bikongoka. Bagendeye mu ngeso zitari nziza, bavuga nabi, bakora nabi, bagenda nabi, ariko tuzi yuko amaraso ya Yesu arahari. Frebra nama aravuga ngo wame ikidondo kimwe, akama ikidondo kimwe cy'amaraso ya Yesu, nakweza Afurika, heza Amerika, heza na Aziya, heza isi yose. Aba barenze batanu nibahabwa amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Bashyireho ikimenyetso cy'Umwuka Wera kugira ngo hatagira abademu b'abahanga. Tubasabiyeho ikimenyetso cy'Umwuka wawe kugira ngo batambuke nk'intwari. Aho Petero azahemberwa nabo bazaba bahagaze. Haleluya! Icyo kimenyetso bakigihabwa aho Sara azahemberwa, bano bakobwa bazahemberwa. Tubasabiye imbaraga mu rugendo, tubasabiye amavuta mu rugendo, tubasabiye kunesha mu rugendo. Ibi barangaza byose Imana ibashoboze kubitsinda. Baha imbaraga zihwanye n'izifana
amafarashi ubambika amabara agahanye ntabwo ikizu kugira ngo baguruke bareba aho ibihe bigeze bitegereze ko Yesu agarutse. Tubasabiye umwuka wera niba bihabwe mu izina rya Yesu Kristo. Nta cyagiye babatijwe bakabarambikaho ibiganza bagahabwa umwuka wera. Aba bashiki banjye n'uyu mwene data nibahabwe umwuka wera. Icyo kimenyetso kibaherekeze bisobanurwa ngo urupfu rumpiseho. Wa Mana ishobora byose we, nta cyagihe washyiraga ikimenyetso kubera bawe, aba nabo bakiva mu mazi bashyireho ikimenyetso. Emera bakomeze mu iyi minsi mibi mu izina rya Yesu Kristo. Abera bawe turatashe, emera uduherekeze. Bihanganye abasere, bihanganye abakozi bawe, bari bafite byinshi bari barakora. Abo bose bihanganye, imigisha y'ijuru nibayisangire mu izina rya Yesu Kristo. Emera mwayino minsi mibi, wemere buri muntu wese wihanganye umuhereze kwiyambura. Kubera watubwiye ngo Pawulo ari kuvuga ati nuko ukura maze kutwegera twiyambure imirimo yose y'umwijima. Abahagaze aha ngabo bose bya bindi byose byabaregaga, bya bindi byose bari bananiwe, emera tubisigira abapagani, naho twebwe turikwigendera mu izina rya Yesu Kristo. Twambika imbaraga, uduhereze kwirutwanka cyane no kumenya aho ibihe bigeze. Umugaragu wawe wadukoreye yarushye yagabanyukiye, tumusabiye umugisha, tumwifurije umugisha utagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ye ntihabwa umugisha, ubukozi bwe ntibuhabwa umugisha, urugo rwe ntiruhabwa umugisha, ibyakora ntibihabwa umugisha, imana ye ntihabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bene data bose bakoreye mu inzu y'Uwiteka mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka natane natwe, abafite ibibazo birangire, abamanutse ujyane nabo, abazamuka ujyane nabo, tuzagaruke twese turi bazima, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo.